Salamat na sombang kapia, sumonara tatahunan ding naung, su kanal YouTube YKB Berang Sangiha. Karamonang ikite mabasa lai dumaringi henge tangu mawu, mahi ikite karyomaneng. Mawu ruata yamang kakale susorga, duata mang sentinia dadalongi kami mga alangu. Sau kapiai kami mangalangu, mahengke udaralo tatarima kasih, batui kami maka pendang kereapa, tatentanu di kau mawu mang sentinia, tu tatanung pebawiahi kami. Hakeweng ni dating sarang tempo ini, ikami mang tata pe mapapaduri mababiah sutengonu. Suara seini mawu ikami menadia batangeng ore darung unaung ikami. Baugu mabasa, lai du maringi he, katengadu hengetangu. Turumang uroka umasusi, milumba ko makaradiahang surarung unaung ikami. Mase mengarama te pedararingi hikami, takadeake nguhengetang ini mambeng kanang ikami. Ku makatoga se pengangimangi kami manepasu elom pebawiah su dunia ini. Surarungu arengu mabung kami Yesus Kristus. Ikami makakaryomaneng sikau oruata yamang susorga. Amin. Tatembo unasa suara seini duata banggilu turumang. Nirasaga bau buka binohe susi baro mapia Mazmur pasal 42 ayete humotong sarang ayete 52. Tumangunase Mazmur 42 ayete 52 bawarone kereini. Unue naungkue masusa ringangu karindasa ia meleharap sumawu ruata. Tangu ia sarung makita terima kasih kapia sisie. Sumawu ruataku ringangu manan naramateku. Mangana usembau ika kendaga surarungu arengu mawu Yesus Kristus. Susingka utau mata lawo, tau mata kapiange. Kaketikange, katogasenge, arau iseseba mahan tau matae, kai i Superman patebong mapapiane. Ku badange tawe kata tepase ngupilore, ore tawe magagunai u agide mahoro. Singkau lawo ini ketaing mapaile suwekene, arawe kararahe barinewe kerene. Ianu pinatateleng mahang tau mata, nelome su tempong ni hembakengu watu kriptonit. Batu wau planet Krypton asare. Su dunia ini, tawe apa mahang tau mata? Kebi tau mata ike kasilo matogase, kaiso mang piak kurange arau kararomene. Pemazmur Daud maraing kere. Bo taroarang lingkahengu kasasi gesa. Isie meke kiarata ge. Elo hobi ia susangi. Tumbaeng elo matae kaungku. Kanandu ngeloe rokaku makibaro. Suapa ruatanue. Mazmur pasal 42 ayete kapai. Dingangu kata tulus ipe Mazmur nengaku. Tabida uteka upapate surarung uruhiku. Dokaku melehege se sisia. Kapeberane kanandu ngeloe suapa ruatanue. Mazmur 42 ayete 50. Kerene kiarata gu tau mata lawo. Tempong sahinda u corona tahun 2000 maprosio. Sarang pia tau matai ke kendagi kite
ni kailangengu singongong pebabiyah. Kerenelai kiarata guapang monara kekoateng ku ia pada daradehe mesurungu ke kambong lua tawe kahepusange. Sutempo kere ini tawe ui pesara ore tawe na sara kamageng tau mata du menta sumawu ringangu elo mata ku makiwaro katatai mawu. Dua tatawe mepedu tumbak waringui kite nenoken sie. KTW maning kerene ikite hinong meteno si pemasmura. Sutaro arang kasasese isie nemeron sasangi e sumawu dingangu wawerane. Ia e meleharape sumawu ruata. Tangu ia e sarung maki tarima kasih kapia sisie sumawu ruataku ringangu mana narama teku. Dua tatengada ike kasilo maremase katewe sie tawe karahun tikilang. Dua tapia haidu tempone sesane meturungu tau mata. Amin. Sau kapia ikite semua sukareu maneng mahi medoa. Oruata yamang pungo katengade dua tamang sentinia memombengu katengade si kami tau mata mak ngimang. Tarima kasih baugu barong hengetangu seng ni pedarumating si kami. Kumilumba ko hengetang ini mambeng makatoga si kami kebi. Kui kami makakoa kere si pemasmura menandehu pebawiyahi kami sutengonu mawu. Maning sutaroarang kasaseseu pebawiyah. Hakebeng bau taroarang kasasese lai kia ratagu pebawiyah ini. Ikami makakoa sentinia mehengke udaralo tatarima kasih sutengom mawu. Batu pengangelung mawu mang tatape makoa buah ikami. Sore manu na pene utatarentu isarakang pebawiyahi kami. Takadea kami mang tatape surarungu toga supangangimang mangumbalang turumangu mawu. Mawu ruata yamang makendaga susorga. Ikami menarakangu monarang YKB sumonarang pelahabaru Injile. Kebi apang menanaguri mane milumba komang tata pegelirangu kapapele esa. Takadiake ngupatiku monara kekuate ngumanga elangu. Mambeng maka sombo pebawiyahu pangangimang ngukebi tau mata mangimang sumawu lembone makoa daralo makawantu ge arengi kau mawu kaselaheng. Timembong kebi patiku ampunge kaharahu sarang pebawiyahi kami. Surarungu arengu mawung kami Yesus Kristus datun salamati kami. Ikami mekekario maneng sikau orwata iamang susorga. Amin. Sarang ini tantirong hengetang umawu. Pakatahendung bue dingangu abe kiburei metagia. Lai memarabu he susendinganeng. Dingangu ene manganau sembau seng nengarak bahagiang dingangu YKB bau gumonarang pelahabaru Injile. Marun semaha. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.